appreciate mo ni me kan say mo for eduma yi pa na ya ma mu mo say Eastern region one more no e ho nko ana mo there the ban food chi mo free the bench. Yes, and first very I mean this is one of the a very intelligent person, but people like you know need to be highly esteemed in the society. Empire Mamon. They will be via what in the subject AHENKAN FM. Now Becca and Sam I am ready at AHENKAN FM. So no, Yamingu Munimas. Yami on sorry one now demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamo Samuamu Jumanimu. Bonibian two be at the Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Onyamachio. Odam potemo hasi. Kenyamu amobaya. Enkanwane MPP. Yan can't some many pen say. I deal with and yet to be a customer if you can't know. It's a mona matcha yakwan. Second piece for mobile. The media hand and me radio neda. Mon one can of coreno. And many pen will say, oh, yeah, MPP now moya. As I say, as a song near Madi or Babuayan. A bad challenge is a back Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Montum. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Edeba AHENKAN933FM. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Edeba AHENKAN933FM. Onyamachio. You see, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Edeba AHENKAN933FM. You see, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Onyamachio. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Edeba AHENKAN933FM. Onyamachio. Onyamachio. You see, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Edeba AHENKAN933FM. Onyamachio. You see, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. AHENKAN FM. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Edeba AHENKAN933FM.
Radio Papa. Thank you. Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin, Ediba AHENKAN933 FM. Maakye o. For the Bible says, every good and perfect gift comes from above. I declare therefore this morning, the year that my eyes are open to see the good opportunities God has for me, I am empowered to rightly discern the times to make decisions and choices that will open new opportunities for a massive gathering of resources. I am more than able to claim and maximize every resources in Jesus' name. Let me take it again. God's word declares that every good and perfect gift comes from above. I declare this year that my eyes are open to see the good opportunities God has for me. I am empowered to rightly discern the times to make decisions and choices that will open new opportunities for a massive gathering of resources. I am more than able to claim and maximize every resources in Jesus' name. Wasiriane so na wotiem kanse. And I don't pay some samo akwaba mo atin. Emfa Emra, your number one family favorite radio station, AHENKAN933 FM. Of course, another brand new Thursday this year, 26th day of January 2023. 5 more days to go. Na yedi January and so abewie ye. Erade okayen ho na wode ye free and your pass here no. I don't pay me person me catch will say being confident of this very thing, that the Lord who has begun a new thing in you will surely complete it until the day of Jesus Christ. Adie bia nyankopon ni ahyase no wode be kwa wie papa. We will enjoy the fruit of our labor, our hard labor. We will enjoy it. Ewurade be doma boa yen ama ye bre so emphasis no ya tie di wate.
enafuo numu aka na yede bosome January yede akwa wiye no ye wo gidie ni ahotoso wo Kristo Yesu mu se onu nyame a wafiri nnuoma papa ase ewe yemu no ode ye bekwa wiye ya papa o arope me bom pa ye yi mpa ye de ma wo se Ewurade mfa wo nkwa wiye papa na omfa wo nhye bribi papa bi ase na enye nkodumudie minim se niam bebre na Ewurade de wahyase ode wo bewie wate menwinwi bebre sanse okan ho ono ni yenya nkopon wo ye yen Ewurade a ade nyina ya ne dia enti na no asem anu onwomtoni no kan se se sika ne dwete eye Ewurade dia ene ne dia ne de be hye ne din na nimonyam ede ne de hye na anamu ede ne de kire nisode a kire no eye sika dia Bible kire se eye Ewurade dia se ye dweta eno so Bible me yati ase se ye Ewurade dia eno nti anopa yi yen ntumi mfa sika na Ewurade ase na debut anote wafo eye Ewurade aya. Where do we come in? Ye kan wo mo amano ate na wo mo bonyankopon samrane so ono ni otwiridi ampon tete kwafra mo akrobeto ani ne din se enkrofo ebo ni din so ono ni omintimrim dade akon dade ayemmo ne kashire osrebo sekyerema wo redade mono da amansan hene bransam edukata wiri nyankopon senkrofo ebo ni din samrane ma ni din so de kire wiase afanan a menu mienu ehemfa ene yebegina Ewurade ankasa fa webra na memmo wo ho ban woni yen amfa yensa nko antiase apam biase ankasa ye wei na mensumi nye wei ma wo ne mom na doma doso amayen ye koda yesi awufo Kristo Yesu na madom ni moborohu so amena no pai ye kan ne yakan yakan tiasefo ho a anopa me pacho ba bia wo bia nka wano ntum ate bie wano ne kasa Ewurade me da ase sa me koda ye wa ma ho kwan amobonefo ni nsusuye na ginatuo ni ya wohye ye amamu o mabrabom na anopa me da so tiase na wasema mama tiase se eniema papa ne akyede papa nyina afiri wo Kristo Yesu nkyɛn na eba ani nti na dai mi wo gidie ni ahotoso wo Yesu mu se wo nyame a wafiri nneoma paase wo mi mu no wo de me bekwa awie ya papa. For the Bible says every good and perfect gift comes from above. Enioma papa ne akyede papa nyina da efiri wo Kristo Yesu nkyɛn na eba ena no pe yesre wo radio afi mu yesre wo radio se bue yen ani ma yenhunu enioma papa efiri wo Kristo Yesu nkyɛn ena no pe yesre wo radio se dombo ayen na se ye take decision bia ohonhom ne moa yen na yentimi take decision e be boa yen ede ye be konkonimdie mu ena no pe ya wa ma ade akye decision bia ye take you know. We need the Spirit of God. We pray that the Spirit of God will empower us to rightly discern the times to make decisions and choices that will open new opportunities for us. Ye bompire se Ewurade se anamontuo ene aginesie bia ye betu ne nei no Ewurade ma emfa nkonimdie mre yen ma emfa yen kɔ akwanya foforo no emu emie new opportunities wo mo doors no mfa mayen e wo Yesu Kristo dine mo yenim se wo Ewurade a wo free new apa ase no wo de be kwa wie ya papa unyu maso ampa enkakra Yura fi mu no ye de bosome ba ka obekwa wieye na ye ne abusua ne asefo de
And I know na Joshua catching Israel for no. Osena se mo se mo nsume awurade a me Joshua me ne masefo mabusua de yebesum awurade hwe abusua se nyankopon bie wani am wahunu nioma ya na ekoso odasuo mu ansa na de ache se nyankopon bie wani am wahunu enkrofo ya na wo mo chante wo mo kanche enkrofo a they are doing everything humanly possible just to bring you down. Ade ache a wo sere ne kura na ya na ye obi ya wo sere no na ye obi ya ade ache na wanya aduane adie no na ye obi ya ade ache na wonna adagya no na ye obi ya se nyankopon bie wani am wahunu enema ya na ekoso wo sumsum mu a efa wo ho a ni nyina mu na awurade waso mu na wode watra enti na no ose na se wonam esum kabiribunu mu mpa ye nsuro bone bi adentia sanse na ba ne ne poma no eno na ekire yen kwan eno na edandan yen eno na aye yen bambofo eno nti wo mo behhehye wo mo besusu eni jesem ewo mu ni se awurade be ma ni nyina atonsuom no asase yen mo se Onyankopon a wafiri nneoma papa ase we yemu no wode ye bekwa wie papa minnim adwuma wa hyase awurade asade papa bi ase ewo mu wode bekwa wie papa wate awurade wone wunwie ye da bi adwuma na afi ubenya bia ye wate wode ekoso akosuku no suade no wode ekoso a be ma ne bre ho asema no wode ka wa be hye wonsa wate be ma no Nyankopon be fa ne so ahye wanimunyam Oba no me si Nyankopon be fa ne so ahye wanimunyam abrante wonso ka no me ka kire wo peyin untwi nkrofo ka saa o awurade be ma wankasa nso wayi wo botom sika kotoka ne bi hwe edan no ontrantran nkrofo fie mu atenatuo ufiri ha na wakọ ha na wawura ha awurade Nyankopon be ma wankasa nso wasibi wate anope ye sorry na ye kasa editia tumi biara emfire awurade na kasa free ya maami fie any evil spiritual powers, any voices of the darkness that is speaking against our destiny, that is speaking against our future, we conquer them by the power of the Holy Ghost. We pray that the consuming fire of God will consume it. Any evil spoken word against our lives, we overturn it. Obibia wakotena baby. Listen, any group of persons that have come together, they have gathered with one accord just to bring us down. We speak against them. We speak against their powers. We render them powerless by the Holy Ghost. To me be an opera sorry. Na kasa di tia yen. To me be a sorry. A free mami fie. Yam papa fie. Na kasa di tia yen shebre. Kasa di tia ya pomuden. Kasa di tia ya warrior. Kasa di tia ya kwantuo. Kasa di tia ya juma. Ene we Yesu dinimo. To me be a sorry. Ewe ya mami fie. To me be a sorry. Ewe yam papa fie. Walking kind Bible na Bible say Awurade Nyankopon say yebenante wo nanim pepepa. He will have a new covenant with us. I don't pay any evil spiritual covenant speaking from your mother's bloodline against your destiny. Ye wo tumi bia e sorry e wa busuamu a e bre enipa ase ene wo Yesu Kristo dirimu ye kasa se nyame ma tumi bia sorry e wa ya maami fie ye mpapa fie tumi bia sorry e wa brono ne so e fie no ayetimu no tumi bia sorry na e kasa di tia mu nipa emu mema emu mema nye yie wo be bra wu hunu ho ano ene wo Yesu Kristo dinimo
Ye cassette yasa to me no. 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 Na ye srewra de say, Oma na dum. Oma ne bambo nye kese mfa mayen. Ewe Yesu Kristo dinimo. To me be a mema efifiri wabusua ni mu a. Na sorry bre won ase. To me be a ma ye wabusua ni mu a. Na sorry na cassette ya won. Ene we Yesu dinimo. Ewe Jesus dinimo. We speak against their powers in the name of Jesus. Natiha, okay, kind of book of Genesis chapter 17, the verse 1. Enra na yedi hon komo. Bible say, and when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Or say na Abram di infrinchia ediokono enkono no. Ewurade yi ne ho tre no say. Mini nyankopon twediampon nanti manim na ye pe na ti ha na mema mapam adame ne wo ntem na mama wo adọ kese no ara na miensa no so kire say na Abram dinanim butu fam na onyankopon ne no kasa say medie hwe mapam da ho mawo na meye wo aman pi agya na waremfra wo din Abram bio na mom wo befra wo Abraham efiri se mayawo aman pi agya anopa yi Awurade apam a ebeda wo ntam ni nti no apam boni bi a wa abusua ni mu a edi edim boni bi di atom so ye wo din bi wo hono mu a eda wo so a wo ye da wunye yie eni nti se o kenkan niama kenkan kire osisi ano a niame pesa wo take notice niame pesa wo wani di ache ni say na edin bi da papa ne so a na ye frɛ no Abram no woni nyankopon nya apam no na ye frɛ no Abram na the moment a oni nyankopon benya apam no Awurade asɛm ayete ase say ni din Abram ne sesan ye ebeye Abraham adentia asekyerɛ ne sɛ ododo agya anopa yi minim edin bi ɛda wo so but what I know ne say Awurade nyankopon asɛ yembo so oni ye benya apam foforo bi na sa apam foforo no oni ye benya no ebesesa yendin apam foforo no oni ye benya no edi nhyira eba apam foforo no Awurade ni ye benya no edi nkoso de beba anopa yi Awurade sɛ menka nkyerɛw sɛ oni oba benya apam foforo a sa apam foforo no ebesesa nneoma edin bi ɛda wo so na ɔno abrante ne de na edin ɛda no so ye Abram no hwehwɛ mu ana se kire ni ho Abram no hwehwɛ mu a na ekire obonyini Abram no ekire obi a wanyini nanso onhuru na brabo ano na wabra Awurade ba mu na woni nya apam no edin Abram ne sesan ye ebeye Abraham a se kire no ododo agya anopa yi Awurade ne wo benya apam na apam boni biara enso ebedane Awurade ne wo benya apam Awurade ne wo benya apam foforo Awurade be ma ne nsa so wabrabo so na nkonimdie be ye wo de ya. Every good and perfect gift comes from above. Enti nyoma papa biara se Awurade e de beka wabrabo ho a e be compliment wabrabo no ama wabrabo no aye so complete no and I no pay no na yesre Kristo Yesu so onfa man wase wo bo no de be ma ho ma me fa wie mo brand sem fa ma na fe yento aso say na wie mo bre be siako o se min kan kiro se wia ne be yini ti bebo wia ne bebo wia bremu no so o kire se wia ne bebo nti fitia no pay no ano e kopem wia bremu no wia ne bebo epue mantam ya yahudo ne bie ensuo no be petepete kakra se ne enre ye no o kire se ne nso sa pepepe ne be ye edi nti ya no ahye ne nso e de ama me wie mo bre se ne be siako ne damu ni nyina e na medi mu ama ne de ama wo no afi ye nto aso ani titie di okachre no tie di Awurade kachre Abram wabra na ni din sesan ye no se si ya di ye fra sister Awurade ni wo benya pam ama ode wo ho kafo ebrewo ani nti ye mfra wo din ni biemu ye be fra Mrs. Ebia na se si ya ne de
woni adwuma ye ene nti ye frɛ ankobia hene but anopa yi awurade ne wo benya apam foforo bi a edi edin sesan ye ebeba edi hyebre sesan ebeba edi situation turn around ebeba eba besesa wudin ama edin ankrofo di nimu na afi ebesesa abrante no ono de wani dwumadie no afi edin na ebesesa sansa awurade ne wo benya apam foforo bi awurade ne wo bepam apam bi a edin bi a eda wo so na ema wo nkɔ wani mu abrabom edin bi a esoprese abusua no edin bi a eka busua ne se eka busua na ni monyam hye no awurade ne wo benya apam foforo na edin na ebesesa Bible say na awurade nyankopɔn ne Abraham enya apam na afi waka kire ne say udin Abraham na ebesesa ena mapam ne nti yedi ebebe wabrabom ena mapam ne nti odo ebebe wabrabom ena mapam ne nti empuntuo ebebe wabrabom ena mapam ne nti enipa behia obeye wo moa ayarese ebeba ena mapam no enti udin ebesesa enti ya fro obi a we di otayare yare dodo we oyare fo eye din bone awurade ni wunya apam but anopa yi the good news ne say awurade se woni wo benya apam foforo a ebesesa edin no you have a God ka tira ho se mi wonyame nyankopɔn ene nti se nyankopɔn no woni mi benya apam foforo na teni o ka tira Abraham osena mema mapam adame ne wontem na mama wo ado akoso akese tie se nyankopɔn de wunya apam a wo increase you in all fears of your life enti eba no of finances awurade increase eba no good health awurade increase eba no se awurade ehira won so a wo increase no all sector of your life say nyankopɔn ne wunya apam a ɔhyase se wo increase no na ɔka kire Abraham say ena mapam eba beda me ne wontem nti udin besesa enya udin ko na ebesesa me be ye odefo me be ye ododo agya me be ye onipa se obi ehia mo a se nipa nyina ehia futu a se nipa nyina epemo a omo beba wo nan so eya pam foforo no awurade apam mra wo ntem be se woni awurade nya apam na wonsesa wudin wate woni awurade nya apam na wonsesa wudin awurade nsesa wudin the verse 3 ne say Abraham te sa asem no de nanim butu fam and we nyankopɔn kɔ so no ne kasa say me de hwɛ mapam da hɔ ma wo awurade sana pam da hɔ ma wo se wo bɛyɛ wo adwene ho adwuma na wati ase se eye nyankopɔn apam ne ba nipa entem se nyankopɔn ni nipa nya apam a eye sa apam ne awurade be kai na wayiw ede wafiri amane wo haw ne kodandam eye sa apam no na se wote ka mu ne ka na kwakonya akwanhia a wotia mu se awurade kai wapam a eda me ne wo entem na wayiw Afrika akwanhia ni mu na wo koso akenkan a verse 5 no osina warem frau din Abraham biom anopa minim din eda wo so minim din ankrofo de frau obro no ne so ebinim frau ehwa sanse wo efie bia mu wura obedidi ahu eye din bone minim din ede frau ebia na eye unemployed enu ni din eda wo so unya adwuma enye sase be wo yakwadwofo wa try batemfa aropa yi mediani jesam de brao. I have come with the good news, and the good news is that God is ready to have a covenant with you, and that covenant is going to turn your story around. That covenant is going to change your name. That covenant is going to bring wealth. That covenant is giving you that good health. That covenant is bringing you favor before God and man. That covenant is changing your situation alive. And listen to me. And I know Yankopon say yambo. I see through all the changing seasons of life, will I be your God, and I will remember the covenant that I have with you. Me see through the changing seasons of life, and into Suoto, and we are both. God will remember the covenant. Wabakaina pamwa edawane wontem. And into wabre ni penyina esuo, wabra epe esie na enua nyina
etiguo no awurade so obeye o se due siesu bonten ho wo be so ubeyi nhwiren enipa beba wo nchen na warem frau din Abraham bio edin na da so no ye din bone no wo frau sa din ni biom na mom wo be frau din Abraham efiri se mayawo aman pi eja enyesa mayawo aman pi eja keke o enyesa people will run to you for advice any sika nkwa o na verse 6 nyankopɔ ya adoma o chene beto aso emu ode keke o se na memma wo adɔ pi para na meyawo aman na ahemfo afiri wo mu tie ahemfo afiri wo mu ebia ware ye emfie bebreni awurade so obema ahemfo afiri wo mu because apam bi eda wo ne ntem na nia ye kan nyina adwuma wo ho enye se by magic na won wanya apam adwuma wo ho tie asem o ka kire no o se na onyankopɔn twiredi ampɔn ka kire Abraham se mini onyankopɔn twiredi ampɔn nante manim tie wo adwuma wo ye ho wo adwuma ye nyame ka apam beba wo besesa wo din no wan no keka kan bebebe no tie ha adwuma wo ho o se nante manim na ye pe nante manim na ye pe walk before me and be thou perfect adwuma wo ho no enti ko pesi kadura o si sika no ubenya ubeyesi afi no ahase no wo kire wo niam a wo nso obeye bon se wo twekɔ mu sa asenwa enwa ye di ye nsa keka nani no oka kom but akukudurofo no wo mo ye di nyankopɔn kan ya eniema oka ye nyina beba nyankopɔn ya adoma wo kire beto aso ni asan edede aka nyina ka ho me say na wotwe mu nyina usia wunua ka kire ne se mi wonyame bi you have a God. Oh no, he will never fail you. Oh no, hwamo. Na wotwe mu nyina me se dia wo ye bia, na wo ye bia. Hey, what is enkrofo ka ho nsem aka kire mo say you have a God. Enkrofo se sika ni ho ka tell say I have a God. That God will make provisions. That God will make a way to where there seems to be no way. Enti aware na sha se e sheki no fa kwa urade anim na ka kire wo ho say I have a God who is more than able to make sure that he stabilizes my marriage. No obey the amount. Christo asumdwe nka ho na dum no so fama oti ase ye wo ye agenya nkopon obenya nkopon no nkronkron nyankopon wo ya dum wuro obehwe wo so wo ye nyankopon a eyire so kire so seden onwu yen animu ase de biara da me pa che wo frame Obuoba Ofori Amanfo ye the sports to aso omu wi aye besna ba biem dwumadi ni din de Maakye yen komra ne yen fa de aka nyina ka homa Abozeke Sports Jagum. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abepong. Oh, Chairman. Bibia bako de. Chairman bia bako na so. Nyame adomo. Tia la se mi enjoy preaching na mi tie bia. No ni so ho ni ana me monitor wa na me se mi fe bia. So na 2024 so me ko MP. Ti na pese me de tu anim na je se oboa me. Okay. Me coach bi. Omo se attach an ho afom. Nti omu hia me obrempon se me mra. Na me medwo mu firi nkwa so mu. Every year ba ne Nyankopon ya adomo ye next match obetimi abobi. Me ba che every year ba ne omo bi na me kan pia se me de je mpidi o de mpeti kra. Oh, da bi peti se. O si bi mo. Dabi. But say yi na omo so be mix one match. Enura na me ni referee Koto oba Ghana ha no so agindi pa edin komo. Eno say aya e depend emra na tournament no mo de bo. Ye obi wo ha eno no ebia tournament na mbra no ebietimi amo mix 3 matches for example Spain Abranti a usia kanema Barca Robert Lewandowski ukodi red card o tene fie for 3 matches enti we nu won hye da nim emra na CAF for the tournament no enti nyame adoma ena wi obefrɛ me na fe
wa cheche mi say obe mix it it depend emra no betima mix two matches match na odi red card no ene bi a other match for next match nti senka e sa de tie dia next match ni nanka Morocco die no nanka Morocco die no Morocco die no nti ni ani begina refu kuto no so ene gu ho so say 3 matches dia ene game obe mix say obe mix first game no odi red card no ene Morocco game no ena game wi okay na next game ya da ben nyame adama Saturday. Oh, okay. Anymre yani Niger for no mo ka nantwi no. Niger for no ka nantwi no. Unse Niger for de adwuma mo ya nantwi. Enye mo nyina na ka nantwi. Okay, you know, be players ni de wo hwe ma body ni ade de nantwi no mo ka. Sa nti nyame adama Saturday anymre no nson. Ye be yi wo yanim ho antu betimi aba behwe bi. Bia betimi aba behwe bi wo. O be yi wo hwenfa. Yanim ho. Ya down AHENKAN FM na ye 4 court ho. Oh, I see. Ho ni be game no. Tu bia betimi aba woni akọ ho ma behwe Ghana. Si ye kwa akọje cup no. Now when you say Ghana, tell me about tournament in India, you will have your final. 2009, you need DL Congo in the call final. 2014, you need Libya in the call final. If you answer your call, Moshe, and 2022, 2023, yes, I'm called yes in Gurumoko. And Timu GD meet me at oh, Yanko Ponehin. Unse 2009, you need GD, so you Timiko could do final. 2014, because the players don't come could do final Libya for 2. Na we see players yeso mu so kwa na yako okay ya kwa na yako say ya set to msika asem nti problem bi ni ho okay and say the wo nua bi wo Black Galaxy a kwa ju sika no ho de Brimpon Opokuware $3,000 chama wonya $3,000 isi arbe dey o say wo kwa buruchiri akwaje din ho nko ntu be ko Saudi Arabia na so be ko Canada na say menye sika na wo say me de tena Ghana he ya bobra mi menye sika sisi ya meko Iraq pese mkuzu ya sene ye bomb Opokui o da bi titi pese sene mkuzu ya sene ye bomb sika wo mu bomb sika na me de ba oni be me akwakwetena makwakwetena kurubia friend tete kasum tete kasum yes sir ma ento adwuma de ni so ana ada isem no keka nya wo de o ya me kama so dia minim isem no keka ho nya wo da na da bi hu na sha se na hu na bi so kwa na zao zimkotire za enam ti so not to ai Kofi Agidi challenge no redu no so kotoku players no am striker no makoto na ndi kumi chama ni hu awu papa Kotoku striker no makoto no agude mu nsema na no pay yemfa nto so ma medin ya de Joshua Kovene Jenim wadi kan ati Brimpon Opokuware in Canada afi Raymond Ashete Rat Ben Mauli eni Yosef Ajuri mu nyina eboa ne de nsema no ababijao ene anopedi kan no yemfa sida ema an natural mineral water inso no eyenso a emuti se in fact o start today no na se o endia ni nyina no yusu an natural mineral water na bibia so enko fine emfa ema inso no muti eye de manipadua no inanidro ewom ti unuma enkofa habia enso emfa embre potassium calcium magnesium carbonate nitrate ni sulfate na woma onuma etimi sisi ni padua no ama ni padua no enso etimi ejina brane nti se oye engagement sa yefro bi na oye eye bi na oye anase party bi nhyiamu bi na eba so na pensu a sache water anase ne bottle water aseve wase a misero enwa ene unnatural mineral water fd ahwema jatum se ye ntimi no kase de o de stamp asiso a onuma enkofo habia enso emfa embre open dudu atu a udoni chiemu achim dan hadma na se ye ne Ghana Commercial Bank car park no na ebo nhwanim hwehwe yen na nso bagibi na ko yusu na bibia nso enkofan enso emfa emafre number yi ebia open chiemu asimdie ya number 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 213 091 0500 231 start today no na end with natural mineral water. Jubilee Hospital 7 kan jo se blai na yentimi hwo na ho so ntimi to kama ya lebe na tete wo ya lebe na dawso fa kodan Jubilee Hospital no mbe hwo papa na ho so etimi ato doctor fo ne nurse fo de ene jai omo ye expert omo nka so mutimi abobel omo so gina so no mo hwe wa ho betimi ato na ho no ba se ne ho no ete no ya chichem ya obi ma da ba bi apemfo da ba bi nkwalada ba bi mema so da ba bi abeko bi so private odushem oba na ntimi ni pado don da ya bema nkwa ba bi ada na doctor fo ne nurse fo no etimi ahwe mo apemfo
one na majisu ye yen anje se yen foforo na ye kwakwo wo no yen fa ni ni ankwaso Jubilee Hospital on be hwo akosita ma abewo akosita makola ni benyi no ye die nupa ene be ma na jesa akola no so atimi anyim from enya akola bi wa ha wo be wo ni bewie na ve o wia abunso odi na fu na area na ade sa ne ma ne de dabi atwam se Jubilee se twam afi we bi atwa scan ho apemfo no ena fe yale bi tete wa wo betimi akwakotwa scan e ho ye wo be bia ye operation ho theater ho no so de mfidi egu no nya asem ketwa ye be operation na problem bi enso ntimi si ye wo pharmacy shim eduro bi a wo pato bi a wo Jubilee Hospital pharmacy no wo betimi enya bi ato insurance eye adwuma mentrefie nkasa insurance enya adwuma wo Jubilee insurance eye adwuma ye wo eye clinic shim fanise bi a wo fie ni wani so no tete wani no eso yesukukuku unhu ade ya wo mo Jubilee Hospital eye clinic wa ye di mfidi be fifa so ese ye ma spectacle ese ye operation ese ye mu aduro di gusu a ye be ye ni ade amount afi diabetes for hypertension for no momla mu doctors nyame adum efia de bi omo ba on be cheche aduane adi aduane amendi yalewe ye kwan ya fa so de ba ye no on be cheche ni nia ye wo cancer unity ho fanse bia wo fie yale bi tete onti ase a wo de ba doctor for ne nurse for ne beton buase etimi a kire kwan yale no e fa so bai we nya Jubilee Hospital omudi mu akoten akemodan ye branch no eye ba ko pe ye wakemodan amantra ho eni ebutuo wo yira kwan na no afre doctor e wo 0244 575799 0244 575799 Yanshan semna se FM frame no na fe yenhwe Copa del Rey games a enra eba so ne games enenso eba so Barcelona etna fe eche Real Sociedad abone kanim eba ko ma Real Sociedad enso entimi antikan Ousmane Dembele eya branti onya go no edima Barca afe Osasuna enso etna fe shekani mienu di tia Sevilla enso etimi etikanu ba ko ene 2 games na eba so Valencia etna se one Athletic Bilbao ne di ebony sa game no 7 o'clock ina eba so enenwumre Sansna Real Madrid the Galacticos the White Angels omosoma tenase omne Atletico Madrid enso ede aboni no wotwe afo kopi mo EF Cup no muso a enra game ba ko eba so Nottingham Forest etenase ma Manchester United ebone kanu miensa ma Nottingham Forest omantimi ante yenwura mo the German Bundesliga enra ma day 17 matches ni bi etimi koso Mainz 05 etra ho ema the Signal Iduna Boys Borussia Dortmund ekubone kanimi no nice Mainz eti kanibako Osbeck etimiche Borussia Mönchengladbach ebone kanibako a Munchen enso etimi afa ball Antwerpen by Leverkusen etimiche Bochum ebone kanimi no Bochum etimi afa ball Antwerpen Samson na Freiburg etonsa edefe Eintracht Frankfurt game ni bewe no obi akoma twobodi afrem ahye nyoko no eka bako Werder Bremen etra ho Union Berlin ekubone kanimi no Werder Bremen eti kanibako table no enie Bayern ewa 36 points Union Berlin ewa 33 points RB Leipzig ewa 32 Eintracht Frankfurt ewa 31 Borussia Dortmund ewa 31 and afi Freiburg ewa 31 last three no enie Bochum ewa 16 points afi Hertha Berlin ewa 14 points and Schalke 04 afi bi sign and go for 9 points YMPM all the Gunners Arsenal bobokunum na abrante wakwa ofi Egypt a oboni game Erma Arsenal Mohamed Onani reporter in second abrante enya new injury dia omuduedue a at the end of the season cramp na hwa na Brandon Mohamed Enani entime njirema nsia kan fama Arsenal boko ntime no kase de Arsenal for omodwa so a omope possible replacement omoso mu uremu Everton Brandon and Amadou Onana Brandon no ede no possible replacement Sanso PM Brighton and Moses Caicedo Brandon so no omoso possible replacement nemom number 1 target Arsenal for Epen no Western Brandon and Declan Rice omope so ba Jesse no enso dem Arsenal na fi Mohamed Enani ni plan we plano obe possible replacement edema the Gunners Arsenal bobuko no yenwura mu Chelsea enu akobam unu say Chelsea prepare weekend omne Chelsea Fulham and the game no ehyehe so na papa fa Graham Potter enu yewura mu training grounds no na Brentford fan bench well and afa Brentford fan Ray James full scale training and omotimi aye edema Chelsea na papa na confirm say nyame adoma Sunday no Brentford fan bench well and Brentford fan Ray James on be babu game ni kakra nemo Raheem Sterling there by next week no so etimi adwani Chelsea so mu training no so etimi kan Chelsea players no they say the bench well and afa Ray James nyame adoma weekend on be sia kan kakra edema inform Chelsea yedi mu nsem no yedi amawo yeguso ejina Chelsea abrante ba ko Chelsea for
on person moton no Hakim Ziyech abrante Morocco ni World Cup no obo no modin year utim se na nya de koto anenso Chelsea force abrante no on person moton nenso mo beton na omo nton fama any EPL club ya na mo pe teams a omo ye outside England no maton abrante and then Hakim Ziyech enso ed amano team amino kase watwene ti Jose Mourinho Mido First team and AS Roma omo atwom ti sa abrante no omo ehia no na abrante no na se race no se obetimi assign na ajiso kita 25 million pounds ansana wetimi assign abrante ne Hakimi Ziyech yenwura mo kam nu eno Copa del Rey semi final no enso timi wuram FC Barca etonsa edfred anota boys versus your dad game ni bewie no na Barca timi qualify ekonanim na wonu say game ni course no Osman Dembele ene timi ball win goal edema FC Barca na abrante no na se fans am kopie mo kam nu no timi abrante na just standing ovation etimi bomb some dem abrante friend Dembele say who ka players am kom ho edema FC Barca Dembele eka ho na no game ni course no Gavi ekopraye na of course just research and opemaye sa abrante no betimi atrefie be na watwemiensa Gavi etimi sia kan enfema Barcelona boboko no na papa friend Javan and Des edit 20 players na nim so we just research so that dia next target enyame aduma La Liga weekend ebaso no ezesa few timi gi La Liga no na mo gi Copa del Rey na fe Sunday na say Europa League no ede personal Barca egi travel said the year 2015 no timi gi travel ewo Europe no afie so mo timi kwanisa eno se feel say free Barcelona hoba yadi mu nsem no yadi amamo UEFA eyeku a na se tournament yebo ewo Europe say ko Champions League and I say Europa League say UEFA Conference League no omo hwe so na afie omo yo madwen say ni oba wini the UEFA Champions League and afie no be wini the UEFA League no na ka Super Cup no be so enso Russia kura ni din Kazan emu na enso matena ahwedin omo say ayade Russia and Ukraine tokwa ni ntino omo no ka say the UEFA Super Cup no enya de ne no na say Kazan kuro no omo so betimi agisa trophy no hosti into murum Athens now from the Nobel we need the UEFA Champions League and after the UEFA Europa League no ambo Super Cup no kopiem man din Athens na makusia kan enso ho yenwura mo Chelsea ni ani komo unu say na Chelsea Liverpool pa brante bi ausia kan ma overhunting wonders goes boboko no abrante fana say Matheus Nunes no na menu ka say Graham Potter any papa fan Tom Bolly Chelsea Liverpool achi no so the offer wuram wo sa brante fana Matheus Nunes no wamsu nya brante no omope yagusu wa Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang meno ka se Chelsea for afa brante no e ma Aston Villa for monye na brante fe no Aubameyang benyina nimo etotontra akase na brante no beja tum so obewuram e wo Aston Villa na se onko no e Brennan Krabia e ne be kire na brante no din Gary Frank Bale abrante no aboboda kopiem Tottenham Hotspur e be ball Real Madrid kakra meno ka se brante no ahangi ne buta board e enyade a otoso abobio na wawuram golf ama ne first golf game and so about so world number 3 and it did Don Nurse Rhyme abrante na akasa o say untimi enye good football mo na untimi sanso be good golf muda na o hwa abrante na Garibewa golfer oboni ball boy no ase ni nyina no onimbo o sisa de eye unfair ono na ehye 9 holes ultimi abrante na golf no ya de onimbo pa we ensema Nurse John Rhyme o ye third world war Nurse de we no eye world number 3 no golfer no ono so odi atuga mami nwura mu kakra ne ekodi akan na ye se yenko Brighton yensi na se yenfensem kakra mla onu se Ghana ni abrante bi wo ho ye fen Tariq Lamptey na menu kase do Olympic Lyon for afetu afejan sa abrante ye fen Tariq Lamptey no omba kofa na ba sanso na PSV Eindhoven Ghana ni abrante osi akan e de Star Rangers boboko no Kamaldeen Sulemana enno am the 17 million euros edi wuram e was Star Rangers menu kase am reject bid no sa abrante ye fen Kamaldeen Sulemana no not for sepa eno de abonu ti PSV Eindhoven musan komachi abrante ne yentone ne emam na yedi musam no yedi amamo uwo akora wo fie uyo wofo na se ope baby oba no ebeji ntete na wasi exam si watworo atwa ne one time a onko for how ne esubia embrafia misra uremu e St Andrews Senior High me pacho se opese wo hyase SHS1 ana SHS2 ana 3 no ubepiem a yebetimi aboa na bibia nso akoye edi ama boarding facilities ho ntene no oba no
na fechichi na eba me so tumuda banye papa ada adwen asua de exam de no do a wasan aturatwa na bibia nso akofan e the amount 2021 e wa Ghana ha na se topi wasi exams na ye twere no ye na edi nkan tum se resource de na ekọ anim pa ye konsa ye o SHS na no be pim St Andrew Senior High eno so no ye bi e wa yakachi campus no ebi e wa Asinfosu ebi e wa Mankesim ebi e wa New Edibiase ebi e wa eye dunka on ofin afei sehwi asanwe so Accra Teshi na afei Shama so atakra dia o hwe campus na honom e na obehu ye fe number yi na nkoma ka be chire nyina no oni ye endi number 0244 696911 0244696911 and 020-789-1004 020-789-1004. Ye senase dia ya shase emfem free GFA ni ani komo onu so mu pe coach adama the Blasters of Ghana na na wura mu o chese ni go pramprama papa oye MP edemom eye papa friend Mr Sam George na Sam George na ekase oso ye Ghana ni na ya wadwen se efefo no ekofa coach bia de na bade amasa to adwem da efefo no ekofa papa friend Chris Wooten ene de na ba ye ntie sema papa friend Sam George edituja. Wasting our time. They've given it to him because they want someone they can manipulate, someone who they can use to do their business, someone who they can tell, if our team selection, okay, this one is my team player. Me, I'm at the GFA. This person plays for me. I'm his manager. Put him inside. Whether he's played and kicked the ball in 8 months or not, they put him inside. People are using GFA to make money. They are using that to feed their families. Eti papa friend Sam George osi efifo no ebe yusu Chris Wooten e dia pesca ni ebusan se papa na wonsema who can who prove bi no so me wo prove pa eno so yentie. You've forgotten what happened at the World Cup. You want proof? I'll give you proof. Tell me how Babaraman found way into the last squad in our final game at the World Cup. What ball did he play? What ball had he played? Is Babaraman's agent not our GFA president? Look, people should not know us in this country. We are angry and we are working. Your boy getting powder and I had this and remember say before. We know what's going on in this country. Enti chese ningo pram MP papa friend Sam George ninkomo DJ no will be catching it pa onim ni hokika upo bi o ma corrupt Blasters enyo ma upo nkofo a omohye nkofo kutupa enyo ma efu yo number be kan obi die na ka coach bona pese de heba na Sam George o kasa sanse me ya misi mo obi catch no na coach Akwasi Apia Mayele ono so abetodwa se Black Stars ejuma no onya ope impo dodo na eka se ordinary application ni CV akopiem o GFA Black Stars ejuma no osan epebio ebisa coach Akwasi Apia Mayele se ne no Black Stars wo coach da unim the ins and outs of the Ghana Black Stars soccer team no na we are ready say opportunity ni ba go be san so coach the senior most national soccer team Black Stars of Ghana B1 na enkoma Akwasi Apia Mayele edijaye eni. In coaching, the man first saying my out some jai coaching. Bana nimdia na say the man siano edi amit me edi aboa. Say obi a oba wiase a nyame destiny say be presenter. This a destiny no. O divert fa ba bi. Eno na wo koso a nyame bi sa no. Nyame bi sa se ka say na ko e. Edi na we duru ha. Yesi ko na ko afide ko ye we interview also. That's what I believe. Once I know name say mo bi ohona getimi jina boa. Why not? Enti we sama Akwasi Apia Mayele former Black Stars player and half a former Ghana Black Stars head coach or the etuyeni. Yenwura mu GFA na is general secretary papa friend Dr. Prosper Harrison Adu ni ani komo na papa no na etimi confirm story was say we club na wo Ghana na oni team na da chi bia o qualify na ebia akwa ball ebia CAF Champions League anase ebia CAF Confederation Cup CAF for empino in the say o chese club bia wo Ghana bia no utimiti team yenti sema GFA secretary edituja. We need all the big teams in the country, the men's big teams, to create women's teams. And I'm glad to hear from Accra folk that they are almost ready to start their women's team. We can only be proud of this and to urge all the others to also start. Enti GFA General Secretary Papa F. Dr. Prosper Harrison Ado ni koma odija no. Maswa kunadu
enso ubo ni din a Ghana hanum de ni din enso aweta babia football mu ukopimo Black Stars wa ye dwuma da mom da afi local Black Stars na se national teams ni nyina no papa ekoya me say wa ye dwuma onso da ube pimo club team dia papa na bo dwuma da makotoko da afi Lagos Cities mu nyina papa no enso aye dwuma da mom da wakasa ose ono ne coaching career mu e national team no ya de a obetimi de ne sese ne bo akase on free player bia anase player bia mbia ne taku anase dama say coach eje na facility me na Black Star team no so me mbobi yenti ensema maso akunadu edituda opportunity a eminya ya kwasi apia de me bae na I didn't go begging any players e ma me taku ana ma me sempo eni bi de by respect ye ho pa because level o mo bon yeso ya bobi ho da nya fe na me be ko player bi ho akode da ne form players ne kura na I don't know where they live all these years. Oh, the last time I called the whole year recently mobile holidays and oma the guy back of frame so me share that be otie na you need income once pe ma ko de fee. I live a private life. I know so can be ma players no be the respect amount na how better about say we omji players point blaster players from the least to the greatest. Catch and say Maxwell Aju Sikada. Ask anybody. Ubenya wo babia but to take money from a player you never get me. Because me bumi ho kakra na me wono mani so. Ye no mo camp bonus ni bibia. We aye sama maso kunodu adi tudwa na owieri one fence one ma osi ewom say ya threaten eba one man na player bi ato safro one man na player bi afro phone so coach unji we na mame enkosha Black Stars team mo osi enu ye different emom otiwo na say player if on neba and say player tiwo na say osi coach je aye wristwatch we je aye na say body spray we ya no enya ade a so ogina so e the selective player Black Stars threat no ho e wo pa se nipa no maybe wo fie me ka say player bi sa me refinidin a check akra oba ye na ofri Europe buy na no atop perfume ne watch ni bibi ono kura na me no nye that free o but he came to me. Oh, I want to remember his name Timi Owana so obi hwem e ko ye na ye no na me no buy inside betina ase and the perfume ni watch ni ade the Abraham. It has nothing to do with blaster call up ibisa no be ka so we play anti menye. It's not nice. But say, asumasi we they say banti mi anye na yemfre we me nye bida ima. We Maxwell Kunadu nenkomo di jaye eni. Na Kotokuro as na some welfare manager ene kasan Reverend Dompre ene obo dance sports TV ya papa e odi mu akotempa. Na papa na kodi komo o si emra team no qualify no omugura mu e o senior advisor ho ye papa ya osafomafo no MPs bebre kwehye bo ebi no start edu omo de so ntimo amaka no momra na meboa no dance sports stadium yenye yentie Reverend Dompre Kesre MP for mo mpatem ha nyina ihiamu mumrem obi say Honorable Mponkroma, Honorable Kennedy, Honorable Oluwa and Honorable Chamamafo. I remember say you call senior minister ho no others MP so baby and they all give a promise on beboa na stadium na ko nti yesre bebre say baby edu no Honorable Alexander Kosiakwa we take step no ti be say so mu ina afi so obi ofio da na wa monone ebi mpo awoni amonone but nyame yeshira wo kakra mu ina mu beboa na eduma no nkoso MP Samatemasom Reverend Dompre na kasanti mo ahyebo munyana mu medi mu bo hye no so no dance sports dem yenwie anche na aya Eastern Region Division 2 no enso ahyase na wotwe awieye na Air Division 2 League no enso ahyase team bako a obepie mu ewo empatem manoma ono nso Obuoba Division 2 ni bi no Bosumi United team manager Mr. George Yamwa wakasa osi 2 seasons ni club no atosu mienu sa afa season ni die omu aim omu vision omu target ni say omu aim top target no na bia so akofan da mom onso munya yankafie omatimi atop table no na Impomedio League no omo akon edi akomanim na omuni excuse bia de ma so mbetimi atop table no afie e Division 2 League nim omu zone no emu ne wo no say football adwuma no eso na sabi untumi nya ball no say wo ya bubisa keke abutai bia enye den ensi wani so afi we be say afi etwemu ba ko mini mense nyina ye to so mienu nti bia be say wato so mienu ato so mienu de na say okokode na utumi edikan ye ni excuse bia say be say this year they say to me top your group na zone 4 no na to me qualify for middle league na enim pedu middle league ultimate na say to me qualify at the first division.
Into we yam commodi giant one fancy one my bisan say sisiam ultimate ni say ubetimi a qualify and so aba air division 1 league ni mo na ene no den na yenye so sure undu nchie mo Bosumi United omo fans o makachi a den no munye so sure den no mo form na ngina so a ene no omo gidie say Bosumi United and so betimi a qualify ko division 1 a omo ehwehwe no. So uhwe previous seasons na ya homboa ni mabakumi ni mense bi etosin kakra. And league ni shas here no yentumi an shas ye and ase ye boku ichire ana ahonde na bakakra but bedu na ase sebi wo mo mudi ni na so mo obedi ni no edika ndada tidisi ya tutu nema wo hwa ye start training na acha kakra ye shedam breaking kwala no for all this months no ye gusu work camp started training from somewhere middle of last year by September October mo be ni break yo mo besine. We had a few concerns about community and there, but I think say you resolve it. And you could you been a number about community and say be a better choke a crabet. Into William Commodi Janya or Nanusino Ochilema, Naja Liga and Chair Ebabe Shasiano, or no de Achelpa at the Stadia and a Oko and so Eddie Ama, Nurse referees, nothing penifua or more share matches, no more fishes, no, nothing penifua more pointy referees and then Omosha, na Enedo Omundi game ni fair, Omudi game ni fair, Bibia, and so betimi Akoye, or Safe Timisa, almost Omutimi influencing matches, our Air Division 2 League Nimuno, or Srema, Wayne Embassy, near fair football, our Air Zone 4, or Division 2 League na, and Ebasuna Sabaswa, or GDA, Sabusmi United, Ombetimi Akon Edwin Division 1 League no more, Ombedruho. Na make I thought no say, and back minimum say, technical will be a fan of officiating be uncle, and the cabo no Tiana, yen pesa ye be complaining be but at the same day, and penny 4 I fixtures no, and I think penny 4 appointed referees no, say best wrong. And if you referee nankasa agro na yin na yedi but agro ni mu no business yin ya invest skakas ye wom sometimes referees need to me decide matches ni bi e de maye and I say this referees appointment no referees manager of the regions here best some referees nankasa and if teams ni so bebre into omhofo omo asebisabi o omo de obese omutumi influence referees no ye best say obi into way ayankoma George Yamwa team manager Edema Bosumi United at the 2 in him. My fancy Nafi Obi and so and twas meeting at the Joshua Cabina Egenim. What's your Brimpon Poku and can you save a jury of why? I feel you don't need to ma. There's a Raymond Ashete rat and a Ben Mauli and Monsu A. Willesa, Omtad Malaysian Bibia and so Ebijao and Anopay. Yedisia Nafi Yejemo Eddie Ama captain in the morning. Obuoba Ofori Amanfo over to you. Let us all unite to uphold
Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Radio Papa, Abonzi. We are the best in the East. Radio Papa. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. What? That is Daddy Lumba for you. You more decade. Tea honor. That's it. Matias, yeah. Never get that, yeah. Okay, so some 36 minutes into 7 a.m. Thursday morning, 26th day of January, 2023. Matching each medianity, Yem Fasid and Confirma, the sports team, Joshua Kwabena, Ejenim, Obrimpon Upukuare. Yetwaso Diamant, meeting Obuoba Ofori Amanfo. Revacho Ode Wagin Children, the Befa 0594841044 0594841044 Fafa for Brand Yankin Kind from Mao. Power. Be power. Ain't it be power there? Hey, Adio. Send your pressure work room, no. One for be power, ni be anti pressure, no so assemble to. But I don't pay your bedding come off. Your bedding come off. Of course. Me will fill up Bibria, me in the actual unsame door, me pawasempa. And into fill out me tea free a banker, see Musano. I am in person metna so. I didn't in the bro. It's no pay. Me will fill a be am de bema. Who say NPP for to abani we no. Omo a appointment kakra. Inti omu yi mpenimfo bi director of elections, director of this that. Omo yi ni nyina wie NDC. Me no ka say woman so some names be APP, but already no what has shake up kakra course so e wo woman leadership what parliament no there a whole lot of issues in the aba. But I don't pay. We will try and unravel most of it into the inside story. Yeah, the bro. I feel Omampania Kufa the reshuffle. No, so are you ready? We have the list here.
feel like wo ho eno omo mama ni delay nti endra me make post bi say list ne dey are you ready nemum some cowardly fetish dark forces and one more try to hold reshuffling no they are trying to withhold it but I no pay feel na e wo ho ni nyina ye be ka kire o amampani call London or call London no delegations be free Ghana ha e call London omko ye den yeah ni nyina de bro afei edin bi asesa omo yese omo bubo odin bi ohun na reshuffling no ankasa no baso ya na bibia timisi eture bi a utimi kura nya call enti some of the ministers ya mebubo mu din dia kire o omampani ankasa fa phone frɛ wo mo se wo ministry A me do be come ministry B but ye wo enkrofo bi nso mo so ate asi akire a mo chese da bi we wo de ne ko ha ne mfisa we o ye say ye de sa fela ni nyina de brɛ o. What we can say on authority and say reshuffling no list ne they are ready enti da ben no mampani o release Makacho say one release aye be di nani release here there yeah citizens not spectators. But what I can also tell you on authority and say men ya wadin say o expect bi fufuru bi eh o mampani be ya die bi na ono kra reshuffle no person be ye MPP executives no no de pressure ato ne so a e ka o mampani nko a de anka reshuffle de masa forget it enya de wono na nka obeye but anopai ye de Phyllis ni na de be ma so I say me pe wasem nti me de be ma. But in the meantime, ma yenkofa wo da chinti. Obra kwentu afutuo ni adesua. Aye nyina de ma yen ho no. Me yenkofa mfa ma na fe ye wi aye nto aso. De ubon krata moboso na fe yem fa fela no fa ngum mfa ma. Wadwen kyerɛ ne 0594841044 0594841044 Shannon so say ye broadcasted live from your national studios here Akuya Afra Koma Obatampa ni studios Iwiase afere nyina benya bi etia adawroma no ye chichire ne pompom fe se mampon hina bomu a na www.ahenkanfmonline.com my tune in modern Ghana Zeno radio app and ye dia sedane de call ama wo mo udi u birthday and na a glorious happy birthday enko fa emma we join the company of well wishes and we wish we well this morning yampa bone say nyankopɔ be mo akoma so ade nyina etimi abam nti obi odi ni birthday no a glorious happy birthday going out to you ma yenko ahoma ne so quickly na fe yenko fa wo da chinti emfa entwa so emma osofo Raindorf Ofori ata no pay asan aba ahoma ne so oni edi nkomo aka nsam bebre no a me pachew eya mentie ni saa keke utie ni nyina no na odi tu anamon ye pese dache no mihia wa utimi hwemanim na me so metimi ahwe wanim nya se obesisi utirase sanse yihia e betimi edi adanse ye se afutuo ni nsempa ye teye ewo wo dache enti eso eno na aboa yen ama ya brabo etimi asesa yenkwa homa ne so ne ye ne osofo nkobo nkomo nyame di party enka no pen so yamo ache am akwa aba etemu so Obuoba no wadaro ma mpo moko de pata yesu ado super and then so ehifa na odi efa Obuoba na me fa ko na me hia obi biara me hira nyankopon hira emma obiara se nyankopon hira obiara ne oye ne nsa no adwuma nyankopon empeja onye de pakono kase Obuoba sanse me pe nyankopon hira ene yedi ama na memba ntino ene pese me ne nyankopon ba enkasa fa bibi kakre bi adika kebe eye bibi e kanse yesia be ediko yeni yesia de ediko yeni Obuoba pese me kantre Ghana for se abraboma yewe empembe bere no e wo se ibu ye kon hwe yechi yen hwe adega ne ye
na ye susu sadeɛ no sɛ adeɛ na mi ɛyɛ ana mbra so sɛ wɔsɛ me bi ka ho mbra so sɛ wɔsɛ deɛ dɛ me bi foforɔ ahyɛ mu ana na sɛ wohwɛ na sɛ wɔsɛ ɔyɛ ne saa na wayɛ ne saa afiwe sɛ menka nkyerɛ obi otie mi ne sɛ afiwe yɛ afe a fa biribi ɛka w'abrabɔ ho na ɛmfa mfasoɔ ɛnka w'abrabɔ fa biribi ka w'abrabɔ ho ɔbɔba mpɛ bebree afe atwa mu no na afɔ bebree sɛ nneɛma na nka wɔ sɛ wɔsua na wɔde bɔ mo abra no ɔma nsua mpɛ bebree nneɛma a na nka wɔ sɛ ɛka mo abrabɔ ho na ɛma ɔmo sombo no ɔmo anyɛ eti na fi wo a wote ne bia no ebibi ka w'abrabɔ ho na ɛma wo nyɛ de nsombo obi biara woyɛ biribi na saa deɛ na woyɛ no ɛwɔ sɛ wosua bi ka ho ɔho na ɛma woyɛ de wosombo ɛwɔ nea woyɛ ni ɛmfa ne sɛ woyɛ bi a wonu aduane nanso no aduane a wonim noa no wonim banku ne nkuruma ɛyɛ nanso no wonnim nkwan ɛyɛ a afe wei afe a wɔ sɛ woyɛ den wode biribiara ɛto nkyɛn na wotumi esua ɛka adeɛ a woyɛ no ho ɛsiane sɛ woansua nka w'abrabɔ ho a ɛmma ama ɛmfa so ɛnyɛ de ɛmpagya oboni bɛka sɛ add value to yourself ɛti no obi biara wɔtie ne biara no woyɛ afe a ɛwɔ sɛ wotumi yɛ den ɛka wo ho bɔ mu na yi wo nsa firi dam no fi no na yɛ den na sua adeɛ na ɛmfa den ɛmfa ɛma wo so mma mfasoɔ kɛseɛ ɛsiane sɛ the more wo so mma mfasoɔ kɛseɛ no the more wa nyankopɔn hyira ɛyɛ den ɛtumi bie kɛseɛ ɛma wo mɛnhwɛ sɛ me nyɔnko wei manyinsee no asi manyinsee no video nyɛ ne bɛkyerɛ ne wei wei ɔbɛyi ase da bɛn na wei dɛ makwalaa ne nyinaa na ɛwɔ adwuma mu wonyɛ bi tumi wɔ adwuma mu nanso no ɛsiane sɛ ɔgya nipa ko no ɔyɛ smart nkyɛn na sɛ adwuma da ne so nti no ɔtumi sua biribi agya wo wobɛtumi akɔ no sɛ me nyɔnko adeɛ wei deɛ mayɛ a mesua mentumi nyɔnko boa me na aka menyɛ dɛn mentumi hu adeɛ no ɔbɔba yɔnkofo bebree a yɛdi mu pani ɛkan yɔnkofo bebree ɔma nyinyinsɛn yɛn nanso no yɛhwɛ pɛmpɛn so yɛ nyankopɔn ɛde ɔmo nam a ɛwɔ sɛ yɛkɔ ne yɛbrɛ yɛn ho ase ɛma ɔmo ne yɛ dɛ yɛbisa mo sɛ me nyɔnko me nua adeɛ wei mehu sɛ woyɛ mentumi nyɛ mepakyɛw kyerɛ bɛn mepakyɛw ba me na me nso mentumi nyɛ dɛn mentumi nsua nti ɔbɔba so bi pɛ sɛ ghanafoɔ obi biara ɔtie no kristofoni wa wonyɛ kristoni ɛwɔ sɛ wotumi sua biribi na de mfasoɔ kɛseɛ ɛba w'abrabɔ mu a dono kae sɛ add value to yourself no nea woyɛ biara no afe wei pɛ biribi ɛka ho adeɛ biara wonim yɛ afe wei pɛ biribi ɛka ho de bia meka sɛ hwɛ ɔbɔba de bia meka sɛ ɔman mu a yɛwɔ yi ɛmfa ho sukuu a wakɔ sɛ woanya biribi a ɛyɛ wo nsa bɛtumi ayɛ a meme de bia ɛyɛ ha me kakra nti no ghanafoɔ mo tie no afe wei mompɛ biribi ɛnyɛ dɛn ɛnka m'abrabɔ ho wowɔ hɔ yi ebia na wakɔ sukuu nanso no wobɛtumi apɛ biribi aka w'abrabɔ ho wobɛtumi wakɔ sukuu nso wobɛtumi ayɛ dɛn esua biribi foforɔ ɛnyɛ bɔne sɛ wakɔ sukuu nso wosua aduane ɛnyɛ mfomsoɔ sɛ obi na kɔ sukuu nso mesua de pam ɛnyɛ mfomsoɔ sɛ nso mesua sɛnea ɛyɛ samina mesua sɛnea ɛyɛ biribi mesua sɛnea ɛnu aduane mesua sɛnea yɛyɛ adeɛ wei woma yɛsua nneɛma ɛmfa nkeka yɛ abrabɔ ho adeɛ biara wohu sɛ obi ɛyɛ biara no a ɛfɛ no bisane sɛ ne nyɔnko adeɛ wei yɛyɛ ne sɛn adeɛ wei ne nyɔnko ɛna no hyɛfo ne kɔ yesu kristo hɔ ɔmo ka kyerɛ no sɛ teacher kyerɛ yɛn sɛnea yɛyɛ den yɛbɔ mpae which means sɛ mpɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛwɔ sɛ obi yɛ biribi na sɛ wohwɛ na sɛ adeɛ no ɛyɛ wo fra kɔne hɔ no bisa ne sɛ me nua kyerɛ me sɛne yɛyɛ adeɛ wei me nua mehu sɛ adwuma yi a woyɛ me nua mekɔfa ne mabɔ ka me nua woyɛ ne sɛn me nua fa na wokɔ na ɔbɔbɔ mo nyɛ den wɔ mo nkyerɛ wo yɛnsua nneɛma bi a afe wei yɛmfa saa nsɛnko kɔnkɔnsa nneɛma no a ɛmfa mfaso bi mmerɛ yɛn no woma yɛmfa ntoto nkyɛn na yɛnsua nneɛma a ɛde mfasoɔ ɛbɛma yɛn so yɛyɛ so mfasoɔ ayɛ den apagya na megye sɛ yɛso mfasoɔ apagya a ɔbɔba yɛnkɔsrɛsrɛ yɛnkɔsɛsrɛ yɛnkɔpɛ obi akyerɛ
obi biara wo tie na afi we and fa won san so dem ni free dabi and find and don ko adabi ni me bi eka wa bra bo mo adebia wo nyonko eye na wo hwe fe adebia wo ni bi eye na wo nyanka wo so betumi hu aye no kono nchen anacho na bisa ni nyonko chire me nyonko boa me na me so sade we the person so enda kama bra bo na emma me so nyede me so fa so enyede empeja na so boba ye so peja ye so fa so epeja wa bra bo mu a boba eye ni GSM ena ebewiase itu bi do tinga no pay so e Ghana ni so e Kristo ni so wonyo Kristo ni se ma wo so fa so empeja siade me ngai siada adebe ro betini biara no siaye Bible said you will so much we bia no fa wakoma eye den fa ye ni it ye was there uti esiaka adinya na wo ye no ho ye was uti esiaka ejuma na wo sia no ho na wo kono se na tie bia no osusia ade na emye den empega wo so fa so oboba no pe kaka me se no sia fo yeah, that's it. Nyame enhyira won so papa pa nti Nyankopon ya adom ochena nso ye beba na wadaroma nia Ewurade de befa so amaye no so de adom ye that's ya no pa yi enti ya ne osofo reindo of Oforiata na ekokotwetwe enkomo no wodachi nti obra kwantu afutuo ni adesua ne ose ye nsua bibi foforo nkania ye wodada no eho me ma family de won so e wo sa wo fa wo de na Teresa nso so se de Okay. The ubon krata yede to aso. Shower. Okay, so a very good morning from my humble self going out to you, Kwabena Yeboa Koranche, Otai Efreo, Ochiman lawyer, NDC Kede Constituency Secretary. Say honors of a parliament, Yako. Hey, you? Entina Uja Secretary no atoho. Uja Constituency Secretary na to ho akopre PC no na uwi a before ade ana okay say NDC de mota aye because my ba akoyi ni na no ya yi a omo akoto abama ne say women organizer yi on the na no ya I'm for example o say maami ya na no ya yi say ono no why women organizer and the two okoko pray constituency amfa and osan be fa na de ntie bia ndisi mu de wutimi ye ne sama na ye enti Kwabena Yebo Akoranche anopa ma hu din baako Benedict nia edin so a wo present ya wo de kwakope PC no Benedict ni mu mo so mo ntia ase se ye wo Reverend Kusibu Atin esan wo Kwabena Dujamfi Onsu wodi mienu eja no poema biza wo edi no de he ne ena ekwakọ pre PC no ena de he na wo de ware ye no atentenhuro tua obi ato atentenhuro eti obi ato ede de okọ bre wuo ni so mpafe na we wo hoyi
My uncle for the Bonkra Tam was on fire and mount or what the other Roma at Nasi. Oh, Puma, God, yeah. Oba Papa Apu moko die Debbie Debbie wan ka ba kra nje se wo ma adwuma ncha apu moko die Oba dia da me ho fa na se nyam ya so yesi ejina mu pa oba dia da roma na kwa ku bibia moko die boko na so nyam ya dom Sanya ubunsu anope dia na je se nsem bi me den sam nam se de no me ka ho na so enra wo ba adwuma ba pa na me krada tina kwa kubu nsa ho ni wom na kwa brechi nso dia no ho na wo be keka nsem yes be keka nsem ankasa se bibia hye yie de bibia hye ye de rade ase yen komra na fe ye wie ne nkobo bi wo ha ye de ato so okay anapa no so abapa minute aduonum yemo bibia chema na kwa abadeba ahenkan 93.3 FM subim de bonkrata adura badwa so na poso no edi sefata se wo se wote de ekoso nkrata mu enu nti yenso asi adwa ye bebo so de amawo na enu ati ya bobo so no se wani gi ho a na obeso otum nchine pa wo kwa achemo da na wakwa kope bi ato na wakwa papa no ma iskantimi nchire bi ho na me pacho anopai yeti Akua Frakuma studio ye boa ye ho efikodwa pa newsroom na ye den krate ba beso de me de hyase eye AHENKAN newspaper de bokrata e de aba kire se enne donkuma wo Ghana mra hyebje fie fo no donkuma mra hyebje fie fo no enne wo mo bedi nhyiamu na enhyiamu no efa nanu adan sakraye ba wo mumra hyebje fie no makendifo no mu no eno ho na montuo na wo kwakohia didi komo a ti ene de aba beto dwan say minority MPs ni na be hia efa leadership changes a course of parliament no wo be hia edun komo West Africa Examination Council waike fonso 2022 BC results no AHENKAN newspaper ba mane say wo ma jam provisional results no abesu say ding na de wo mo kan say candidate no makomako candidate ni be free schools makomako aduanan 40 wo mo de subject ni bi wo no mo a why give us say de no masiko na twetwe wo maso nti emprempren wo mo emfa sa results no ma abonten wo mo ye nhwemu ansana no atumi aba why ena kasa asimo yi ewo AHENKAN newspaper de obokrata yi mu ene anopai na ebiem assemblyman o watom dan kwanta ena wakoko bobobo street light say mantem betie anadwo esum bebrebe na so betie nti onimnyafo Dennis Obin eje dancer wakoko bobo light makomako aduasa street light makomako aduasa abefu die bi odi akotuatu atom dan kwanta eno nso AHENKAN newspaper de obokrati ede wonsem aba ene anopai dem di twato ewo AHENKAN newspaper mu eye Kotoku Royals ena womo kasmafo penyini okatachie kofi afrifa nimfoni eda AHENKAN newspaper de obokrata ni manopai mfoni nso efe pa womo sheda pede efe pa na bai na asama okatachie kofi afrifa kan ene say Kotoku Royals asheda tunebo ahwe asante kotoko ukumapim beba ye don woma sheda hwe womo ne ye ni ade ahu na okatache afrifa se kotoko asante kotoko team na womo unye hu sa ozo mo ni quality players bia na nyame bua wo match ne de be kwasiada oso mo mienu yes Kotoku Royals ene kotoko edi siani eno namsuma okatache afrifa kasma for Kotoku Royals FCC womu kotoko ni quality players bianti wo kani pain say Kotoku ebe hye kotoko nyame boa kwasiada AHENKAN newspaper de bokrate and wonsem ebai owie ye post to nsa frɛ no
The boys be Anton Zamfran. Don't so we can also have a Sada 70. Ebusia the Daily Dispatch ana ya de etwa so say factually reliably factual. Na Daily Dispatch they are buying kane Emra Shebedwania na wo New Draben South won monya for Michael CB ne ye boa what din some awodra to draw nsem wo ka bi panya sem ketwa na ne kasem na wo kire se Mampeni abedi eche Dr. Mahamadu Baumia wasi peni no si ye mani dibrese mampeni a wobeto tunyama ye pa wo mayi mu matso maye timi akonkan wasi ohwe ni CV ahodo akita no ene credentials so peni na bonu modern pa na wo ba MPP amanyu ko mu mpo no wa bebo ama atividu mantem kra no MPP etime apagya ni mu ewo ho ntini santu na ye hwe na ye fa mampeni di bre ne emma no wo be hwa tutu wo man eye kwata fe toso edu emienu dispatch ebo hu dero na wo wie ye no de kwata fe toso miensa wadi Ghana Air Force omusu NSMB eba betu dwane wo mu commander retired and demensa ana wadi ne ho sem awodro to dwa wo chem se ne Ghana Air Force wo mo abona basu ye pani nyuma wodi ye no eso ani enti wo se abaso body no so sem dispatch ede to dwa na ene reshuffle awodro akoso wo mrahye bedwefie dom kuma na fa no ehun sem ebi se ya mo mane ebi so ye bo mane ya mo ya mane ye bo mane adosu pana general secretary wada ekona no wada ndc kona no eye woni monyamfo fifi avikote dia tudwa kire so amanebo awodro na akoso empo mampeni da John Dramani Mahama kran wo mo ne tenase twetwe nkomo asa na reshuffle ne bekoso nti wono so nsem bia wadi tudwa no kra no wo mo edika hu bi ehweye ansa na sa reshuffle ne koso nti obi anim ese ba bekoso ene wo mo wo hwa ye yom kra ye den krata so mampenifuo bi ekwo mo chenu kwatwe nkomo so ebresesa no wonipa won so wasesa hu bi enti yeso ye dane ye ho asesa ye ho sane be a ye ni swade hunu betimi abam to so obi a na obi ani mpefe ese bibisa ebekoso na no pay dispatch ade wonsem etu edwam na ndc ko ni bi eso anasa wamo edisem ahodro tudwa ni nyina afa reshuffle ne ho ama Professor Jampo wano so abekasa chem so changes na akoso wo mrahye bedwefie dom kuma na fa no wose na akwa emua no bibia didem ebeboa wo mo pan ye no so nsem kwata fa toso mienu dispatch ebo ehu dero na God for oil ya sha se wo maimu Ghana oil and gas industry penifo awudro pina kasa ede afan won monyamfo opoku prempe Matthew napo wono so ebekasa ede afa wo man ye fango ehun sensem no wode hun sem ahodro ebetu dwa na no pay dispatch ko wakrata no ebo ehun dero the business analyst the obokrata munsem ena me de to aso amount auditor general amane ode ba betu dwa fa COVID-19 sika odra yiraye ana enyira empo sika yehu baby a afa yenya so mfaso sama ne ba beto dwa no ena nam so amaso ya wonom hwe Ghana esikasem so finance ministry no a show Ghana for say amane na ba beto dwa no enye se wo mate no mabu omani aguso ana omu ne hwe ye fa ho nemum wo mbeto ombo na wo mayi ne baako na wo ma hwem na de sefate so mutu ana mo pe anu yie no ana wo so mo etu ana mo ma pel yeba ana din yeba no finance ministry ni se wo mbetu sa na mo ne papa bi enu nti Ghana fo nyina hwe no musa the business analyst ena ebo sa amanewe domestic debt exchange ena ayi akache aban se ayi ni ekuo wo makache aban se yesikasem no aban ne hwama empefa pimbima no yenhyehyɛ nneɛma ye na asa de bia wote sam sa na ba na sorokɔ na ofra ba wote sam na ba na ba na ofrokɔ eba sɛ ha dwen eba ne sɛ aban mu mpenifo no wo mo nte yawo Ghana fo ene te yawo enu nti ayefo aka cha aban ni plane sɛ wo mo mpenye empe ban bɔ papa bi ma Ghana sikasem na sɛ de enbe enansen de enye fe kra the business analyst ena ebo sa amanewe na energy minister onumnyamfo Matthew opoku prempe napo ene esi wa frase de
dwumadie fufuro bi kra ba asoyo no ma eye dwuma na sa dwumadie ni ni chawaso ne tie bi me pacho eye Energy Sector Computer Emergency Response Team Implementation Committee ejawajo Energy Sector Computer Emergency Response Team Implementation Committee onimnyafo Matthew Opoku Prempe Energy Minister chese sa committee wo mate a efrase ye adwuma tino business analysis so de ho nsem ene amane aba na auditor general amane beto dwafa COVID-19 sika yehu de bia yira yehu no eno na afro barometer for akwakoye nhwemu chese Ghana for dodo na gidi sika na yehu no COVID-19 sika na yehu no corruption ti ena ama yehu no wo manfo afadi ti de Ghana for nso gidi eche no the business analyst de obokrata Ebusia the anchor ana ya de etwaso said the anchor no waje so revealing the truth not just on the baby an kra ni wo bia no obema no kra adadi na anope the anchor edi wonimonyamfo Johnson esi edunketia ni foni aba ne papa waka ne samienu abom na wasa ne wodi esi na bodwese ase no na nsem no edoso pa wadi wonimonyamfo Haruna Ijisu enso foni aba afei Dr. Tofosen so de da ha sanso ana wonimonyamfo Mohammed Mutala Mubarak wono so de da ha senyo ono nko asanso ana wonimonyamfo Ibrahim Mohammed so de abane mpenifoi wo mani abriye pa na wade ba no wochem sei ndc amanyuko ni akoso wo ho no ni akoso wo ho efiti enano joda edba besi ne menteme wase mentemo ase akoso wo ho paninti no ene unie bedwako okotena se na ewo mrahye bedwefie nya chese meeting awodro ne enkomo awodro etimi akoso ni nyina afa sakraye ya akoso wa minority na afa no wamu kwa akotena se na afa wamu di bibia tutu na akoemu se ne be obi abenya ne ho ene nenti ase ko akote ede ho sem etudwa na wasofo hye ensase esuwo wono so akasa wonimonyamfo Sam Obuginapo wakasa chem sa ban ne dihye ahodo egu apon so se ne be ya small scale mining so wombenya fa pempa bi etimi aginas na wo madwuma na akototen kwata fa etoso mienu the ankoko akata ebo ehudero na bright SHS ne wo mo se ba entraso schools na wo mo ebo mu modin ye papa na bright SHS chem sa sabrede wo mo kra no wo mo ya brofu school ene wo mo ni ko bi akom ho abom ebehwe esa edisuan won sesem ebe konkan eno so anopay the ankoko wakrata ebo ehudero the new crusading guide the obokrata munsem ena men so me de to aso ama na the obokrata yi ena se obehwa oje se Ghana ukọ ayinkran no so a kuforudua enkran Kumasi Takrade Cape Coast ho ayi ene miamia awdo bebri odan kraka ho cause odan edumri bi onam kroma na nkodabu hwe wamonim dina obomodi ahwe entini na nam na mama so na otumza akoda yi koko etetema nkoda nkola bem ondi bi da Ghana otumza akoda yi banchi ampesi a ne mama idia na obubi ahye ne nsa oseje na osinya den ondi bi da Ghana uhele ndi no na memu no nanam na oyenzo otumza mpa ofiro ma ofiro so na aba cause ono kala ne yesronko ne tinwi yesronko ne bibia yesronko na wo so mo na modi o onama no aba be so mu no ajiro bare ade amamiska mamiska na scan so oje ne force te said de ne sika gu botum oje ne force pa enya no nko ye na Ghana fo bi nso ankasa dehye wo mo ma nketen wo be komontin so na wo mo ne nam kwan ebi atihwim ebi nso ahoden na nso wo mo nko school eno mo ne nam kwan sire sika ebi nso ton ade pie water sa de we wa utu kwan ko krum bia no obetan pa ha all de me pa kire nkwada egu monten so street no mo srade na omo nam kasim ewrade eno na ankrankra kuo bia efe omo Caritas Foundation akoma enkwada bi san nuane di cause wo mo hwe mu din hwe wo mo bobra utumi se obu on ma on shatade na ohwe ne mfia utumi kura kan ne nkrampan ti wo makomo mu nuane adi se komo hwe wo mo dodo ena the new crusading guide obokrate yi ede ho amane aba
krata ne samba ma ne di onimnyafo Haruna Idrisu ene dwemtre ni pani chairman ema NDC amanyokunu Owura Johnson esiedu nkatemfo ni aba na atwere da se nso ne se NDC MPs no changes a womo ye wo parliament no womo reject sa changes no na womo fresh womo nye womo reverse di womo ye no mo san womo nye undo computer nkombe undo womo nye undo na womo bonjo sokra the new crusading guide ena ekasa ensemia anopemin so maboso acho Ebusia the daily statesman ana ya de etwaso statesman de sama hodro na ana etudwa na statesman body roche mu se kwawu submit ne ana ye shase antikrata fe tosumienu wakruchin sama hodro na edi eguo na wadi mapenya bedi che Dr. Mahamad Baumia ane wo tufuo na efutu a wo tu no kwama asofofo ne mpenufo a wodro wo se wo besro mo papa eze wo mu gina don manim na wo mo kasa wo mo enkasa fa asumdwe ho wo mo hwe sa asumdwe ho sensem na bekon kan obi abeti asese ne be ne obi abeye bia no wodi asumdwe ebedi eni meba ne sakra bebo wo manyi ama omaye tumpo ehun sem ko akrate ebo hu dero na COVID-19 March 2020 ana wo my Ghana yenya yede efiti wana babesi 2022 sesika afan krofo ase no sika afan krofo asem no enye sika ke 20 auditor general report wode won sem nyina aba mountain eso na eno na finance ministry no wamo kasa afan wo chem so sika wamo chiche bebi asika ne ko ye nyina ni nyina famra kwan so pepe wo mu di mra so ana wamo echiche sika na won sem daily statesman ade to eja enanu pay na statesman de aba no chem se second lady na se ma me ba omi o wakopa dwumadie bi ehwo entoma na wakopa learning and literacy center wakopa wontoma kama enanu pay the daily statesman ade ensemi nyina to eja Januanke business fund na so mi hura no atra esa nsem ne wo mu no mi hura atra na mako supreme newspaper de obokrata mu supreme newspaper de obokrata na odi Ghana Revenue Authority GRA penny ba kumfoni aba GRA boss ankasa ni foni asu Reverend osanso ye doctor ni foni asu anum si owura amu na asema owura amu aka ni nan se ye wo companies bi wo man mu a wo mu sika sam ena afi tax wo mu de eto kapa enu nti GRA voze se kokrama verso beto utrihu ana wo maso a ye verse de do betale so ti sa companies no woma wai woma gunchan baabi womo no mu bidi supreme newspaper de obokata na bana caption odi abano no sene senti sanse eto ene de yo man ye ubekom sa companies so aban ye bibia nya koka on NTGR for apia sa companies na gunchan so mo no mu bidi nyonyo na koka enso aka che NPP delegate say ebredu so mo kwakoto aba ayi obi obehim frank ama NPP amanyoko na oso nipa bia wai ni ti a sa nipa no wa attack o mampani na nado dangwa kuvu ado pen no mo ntoma no wo mpa jeze mo so no sokra supreme newspaper de obokrata na ebo sama newi ebusuafo bi nso atwa mfoni wo maka bom wo mdoso pa na emfoni eye adwumafo bia wo VRE ene nadmo adwumanum na aka bom na no na nadmo fo etwa mfoni wie nom se o wo mo hye VRE mecha voter authority wo mo hye wo mo bo se emwa bia ne bibia wo mbehia afri nadmo no nadmo fo so my krado papa wo de sa moa no ebema voter authority for VRE ena supreme newspaper de obokrata no etwa mfoni aba na endo anansem bi edi ahim no manfo bi ani abre ene broni wawu fo no wo me kotu nyoma firi ama no ne second hand edibo man beton no eno na wo mo chazo wa se ye tete wo mo no mo so babon ti se hwe hwan he wo ani abre pa na wo hwe nso a wo mu na ashatade kokko nipa be 9 bi pe ena ahye fita ya supreme newspaper de obokrata no edi o masemi ni ti aba 2.9 ne efuna kwa bontin koto supreme newspaper ne tumunjine Ebusia daily graphic or see truth and accuracy every day na sending some no
the dem na wadin sama wodro na to say to a na no pay ne wo hwan sam na do so pana World Bank wama bogana abasu wama boy abasu ye na abasu body a wamo de amaye no ana wamu chem se eniema bi ananka kokoso wo mayim abafom ana obi wo ho a wotimi gyan eniema bi na to say enam from wamu saa na edijade ne wo haw ana ebre ni pedwan wamu se abafom ntino wamo bogana ya abasu ehun sem ko akwatei ade etudwa na wawie ye no ana chese wode eba ye ne IEA wamu so ani abriye pa jemu se aban na was expenditure wotimiti so se ne be ya wo man no ye betimi akwanka so hwe ye sika sembe bi egina ne sane abrabo ya mammo emuti a wose wotimi atwitwa niema so ye panie one shana free SHS ho sika ne mra from afei National Cathedral susu sika wode kwo no wa mo se wonte so Daily Graphic ana dey semie to ejam na Finance Ministry ene wa mo so na wa makasa ye papa Auditor General ne sensema wode eba betu dwa meche Auditor General's report wode eba ye sama wudre wo mu fa COVID-19 ho ani hu sika ele wo makasa wo mu guso kasa dia fa na nunu kro ya na nam so ma Attorney General senras na ekuo bi bo Attorney General wo mu bo ne kwa dupa September Auditor General wakọ no akwa ya report na wode aba wode ba ye beka hu nsem sa Attorney General wo anya hwen fa nka wo se wotimi hwe na wo mu a wo hu bebo mu bia na etimi twi wo maso e do mo fa mra kwan so sene bia wo bi koye sade ne ko besu so won betena se na wo ma henha wo mani akebia ye hu bebi ebekosi enti Auditor General so ade aba no chem se wono so no wo bon hu modin ye pasa human right wo man yi mu no won bebo ehu ban no obi ahu etimi ato no ena no pay Daily Graphic ana din semi etudwa na wo wie no watch se 2022 BEC wo mom kocho BEC 2022 na ne hu mu aye aba montin so na mu aye na ba ye anopa no sia kase so ye kenkan ye wamu di telephone yibi mobile phone wamu di kwa examination wo no yes mo results no withheld egusu wa waye kefo nche wamu fama mountain so wo bi su wo wa wo kwa so hwe no ene echesa apo wetu apo agu paper so apo de enka utu atugu utrim we de wetu agu paper so na ehye ne ho wa di sa akọ ye aye chiwo no yes wo so hwe na hu mu aye withheld ma mountain so obi so wo wa wakoye aniamo bi a waye empe sankrofo ni nyina na esukusa ahodo ni nyina ne anopa kwakwa ni bobo ni nyina so tuhwa na ne bobo so no ka ho bi na okọcheki na ama no we se de okoye ye ne ho emuaye enono ntena no pa ebusia Daily Graphic okunim ko wakrata ade ho sem nyina etu etwa ndina se me choma se o kire se odi ta akọhwe ba na nka atọ ni nzosum na odi atọ mo ye den odi atọ so odi atọ ni ye adwuma odi atọ auditor ene attorney ka mo na mo nya adwuma ni ye si akoya afi bia ye na aba na mo ye be kan so nkosi aga nti onye bibi okay that na krate ya me be kan yade bi asem na na mehwe nimfoni se de tie Ghanaian Times the Bokrata na busiam de to asoma the Bokrata na poso AHENKAN 933 FM midi kai wodi kai AHENKAN wodi kai 933 FM the best in the east the whole Ghana nipa ewom na nipa over 30.1 million no onipa ba kwa sabi nyame ahira ne pa ne hone eso na efe na nyame adum odidi hu kakrakra owura akrobeto achima yirebidi hye ono so di adanse se akrobeto nie sembesia ko achima yirebi a me do Eastern region I just tune in to 93.3 you get the music you get the news you get confirmation and a constituency ebusia enunti the Bokrata yatenase dem de to asama Ghanaian Times the Bokrata enu na owura ginapo osofo hwe obo ade ne paso ne kwaye wo mamu nina so kwaye ni na wura de ohwe so se de January nkan boss no me de adofro bi akrate nso de aba account o chese World Bank ama Ghana sika 4.8 million US dollars o se abro sample over 4.8 million US dollars World Bank e de ama Ghana
na deɛ ntia World Bank nya kukudo di anigye ni oseni mumume etabli sa sika wei ma Ghana no ene sɛ Ghana yatumi abɔ ho modern ama sɛ yɛ sɛ nneɛma okwaye mu no yɛ te saa ensamone ne so sɛ yɛ twa nuagu saa nneɛma no so yɛ te so ɛno nti ama World Bank ni agye pa ɛna yɛ modern bon so asɔni ɛna sika so yɛ tia so omotia na sa aba nti osi we ni monitoring na World Bank for year fiti January bosumi na besi December 2019 ton ti afina 2019 dia ba nyina se anya 2020 2021 enso de ebeba eni 22 nso de ebeba yo Ghanaian Times de bokrata na 18 ne bana caption eno no de ode ba kase pa no na amafo beka ya aban de nje bi ba se student loan obeko school pon tumi ko jebosia free aban chen na uko school nu wi a oye dan obitia na no no say self student loan trust no woma set digital payment platform bia wom be fa so de age wom sika akiri ti woma yes system na ba Ghanaian Times na ebo samanie ezukufo ye wo Asante Krobia Asante Technical Vocational Institute di asuafo yi ya wom ko din semone ko sese cars ko sese nuane wo school ze wom seniors wom zuzu so omo antwa no wom zuzu se teachers na ye santi wom keka omo ho wakɔtwe so he na we ntwa omzo mu hu se teachers na na hwe omo so teachers na kire omo de but na emisumi ni yes teacher ne ya 30% ana meboa na ka wo students no why 70 na kan you say all kire wade o class na na ade kire ne adisua no for ya 30 na now so why 70 on they say last days are dangerous and last days utum zanu ma sisi no doson last day final day ti o man for bibia wom de energy surungu shem nti se mafia osana mafia sana okay ti Ghanaian Times the Democrat say school for no wo match mu 39 won wo oppose for akukum sisi yi Ghana Health Service nso e di amane aba say Ghana anum say ni na wo ma record ahanu aduonu ba ku 221 new cases na yade bia cases ni yade bia leprosy cases leprosy no say Ghana ya record 221 na sa ya de ma mencho se de tie ebi ye wa bon se ensan gugu hunam na ni basa egugu hunam na ni basa asa kuko wo ba on engo na mo tawu no mo a mo pe ngofunu no onzo ukuna bon se asa ne hunam no atwentwem a star bi atitin kokko a wotre bi bibi basa sa ena yade ne tie honam ni yade nyame anim ne kroni wa ma honam ye time pa mfoni amehwe na wa ma honam ni time pa eno na Ghana Health Service se leprosy disease no ya record maku 221 wo mamu Ghanaian Times anopay Ebusia ye free Ghanaian Times ko wakrata na ya de Chronicle brasesem so atwaso na brasesem sama wade ba nyina fa NDC amanyuko na ene ye ehuru nyensam ketwa nkrofo ani abri ye pa we bi kire se reshuffle na ekoso no wom se na ekoso no general mosquito se edunketia wanoa na ye sade no wanoa na ye sade no kranam so Emma Henry na naboache wonu po de MPP ni o wade na no atumu bi kire mu se wamu pushi agenda bi na agenda na wamu pushi de amaka ne mampeni dada John Dramani Mahama ni nyina ne se John Dramani Mahama se bia nyame yadom no wasabe ye mampeni a wobetena so 4 years per 4 years no wose anya ne hwe entika 4 years ne sa so anaka woma sa ma ne kwan no de another 4 years aka ho entinka wo pe 8 years e de aka dada na wadi ne ho edan ko sere se minority leaders nko wo ho dada no won be hwe ne wo ma push sa agenda no won be push wo brank wa be ye mampeni no won be push ni di branya so ya ne branya so ya na kwa sat na so biem ana omo se aha enu pa de wo so they have the men and this and 4 years ni so won be nyobi ama na besi na 9 enti wo mo and this amanyuko wo mo tena se
na womu se bi womu hwe petetakra mu ehu ne ekoso o man mu bia eyo se afimpinu ne aduonu nan abatro ne bekwa mom enti se ekomom no mutimi di nkunima sa agenda ne de wo so mu pushi se ne be agenda no won betimi abushi na konkan ti no womu leaders anu womu wo ho dada no wonu monyafo harina ijusu ni nipenifo se ye yiwo mu nyina fi wo na ye di womu a won betimi aboa sa agenda no ye di womu banti NDC fo ni bisa wo mehu sa na tie pa de wo mehu to womu mpene so na womu chem se ne yekoya ye ne krakoya se empenifo na womu frɛ tifidu mantem no ye yiwo mu nyina ne yakofa mantem foforo ade womu ba beto anu ti koba ne sa womu ka sembi ade a kire womu so womu sunsem a womu ka kire womu no womu atiase nti womu ahwe ya ne ebesi no omani nye ho nti womu pene sade a womu sanko omechi womu nko omechi kura womu anu womu de ba ye kura samaka enso menweye womu se ba ne sa bibia beto di nti no NDC amanyi ko ne mabi womani abre kokokokoko womani abre so no wukopie mo fifiri mantem so na emebu no womani age papa pa boss hehe Chronicle breast sem edi ho sem enyina etudwa na Risha Fikoya nam so ama wonimonyamfo inusafuseni wano so bekasa fa no kire se wasrandi si amanyuko nipa wose wei ebre bia na wose sakraye timi kwaso enti se sakraye ya ba wose wei nyam paipai mu wose wo mu nyina ka omu bom mo ayeyi omu foforo na adada no wo mu ka omu bom yesua bibi firi wo mu ho we mu kokosua bibi firi adada fo no watimi boa ema amanyuko ni timi akonkan ti wose wei no watimi waka me paipai mu bia enim abusua na no pe Chronicle ana edi ensemi eto eja the editor to okra wi anopai eye daily guide the rubokrata daily guide the rubokrata say uko Ghana mnaship de fia dunkuma no afemu no mnaship de fia form akomako aduosia 60 womo ra wo pan su ewo ensakraya akoso ewo mo akanim no na say nipa bebru aduoson 70 ni akiri womo de money ajepa changes no woman ni jehon papa daily guide na ebo sama ni we kanema mpeni owura John Dramani Mahama enso nsakraya akoso ayayi onimnyafo hayo na idusu esinche no daily guide bo amane say John Dramani Mahama, His Excellency former president we yina ni ato nchen kra azo hu hwe kra we yina ni ato nchen kra na Electoral Commission Ghana Abato Commission any US womu aka bom mami bi foni dan so free US abrichima muton ena oba man kronkron Ghana US for ambassador womu anamunsini ema o man kronkron Ghana na edika subum na hianom ko hia no na enkomotwetwe fa abato ho ena wom kokodi nkomo efa ho dimdi twato daily guide mu anopai eye agrada ena wom bokot internanse wanhwa agrada case no wom be boato nchen wom be pianto ba bi kura tagada mfoni danum sia na ni age boss rehwehe ye de si okay made us bebre sounds so na casely at forcing one in some trof wakasa ha no pay ya asisi ade officially wagye ni position na tum say minority leader inti edrubianka dem edrubianka dem na ojitum wie no watro brofo wa hanom eni o say my dear friends I am honored and humbled to have been chosen to lead our illustrious and gallant caucus in parliament. I thank the leadership of our party who have placed their trust and confidence in me. I am also deeply grateful to colleagues, the rank and file of our party, and the Ghanaian people for their profound support and solidarity. I have held fruitful and positive conversations with my senior brother, Honorable Haruna Idrisu. I commend him for his admirable stewardship when he was granted the opportunity by our party's leadership. As leader, it will be my duty to represent our collective goals with unwavering dedication and high integrity. I have no doubt that with your support, we shall succeed. May God bless our efforts. It we are the newly meaning sworn knows Honorable Casely ato forcing and watchro sa brofo de day oba pa chirimu abusiana sama wonimonya anasa doctor ato forcing waka nyina na edi kan no
waje atumu ese dibre de ama no dom kuma no ba no din no waje atum se wobeye na wobetutu niema so ye ama bibia konkan wo chemu so woni dada no wo ho no nimonyamfo Haruna Idrisu wadi kan kura na twetwe nkomo chese nkomo twetwe ahodro pi na etimi akoso wo mu mienu wo mu ntem bibia etimi akoso ntini bibia edadin bibia dedin ti wo mani so ade hunya ne se wo mbeboa ama NDC amanyiko no mu timu po ene wo mani so ade hunu ni esi wo mani so no anya we no ni esi wo mani so kese pa no 2024 no eno so ebetimi abamu ti wo se Nyankopon enhyira wo momodem bo why ade eno ano no ba before a ono be kasaro na ono so new minority chief whip no honorable Kwame Govins Agboja ono so ababa be kasawa ha osi ne nkrofo na suma ne mpanifo na suma ne nti osi endra no de ode by osi good evening comrades respectfully I am directed by the minority leader to convey the following not just say ato no forcing no 1 all legitimate concerns by colleagues have been duly acknowledged. 2 the newly appointed leadership have held a cordial and fruitful meeting with Honorable Haruna Idrisu this morning. That was yesterday. 3 that a meeting has been scheduled tomorrow, which is today, tomorrow morning, between leadership and party executives at the party headquarters. 4 that the party leadership led by the national chairman have agreed to meet our entire caucus on Tuesday next week, specifically on the 31st of January 2023. 5 that based on the foregoing, those calling for a meeting tomorrow should suspend their plans and await Tuesday's meeting. We are all committed to party unity and respect for our caucus. Let's close ranks and work together to meet the expectations of the struggling Ghanaian people being suffocated by the cruel and corrupt Akufo-Addo government. Signed by Kwame Govins Agboja, Minority Chief Whip. Enti ono so ne de no. Eno so mentra ase. Se eno kra na ayi atofo de no, ono so e kan ye no. Enti na je se sisi ya de omu nyina azumi omo office. Aha, ama Haruna Idrisu abeye former Muntala nso ababeye Muntara ono de Muntala de Muntaka ana Mubarak Mubarak Muntaka yo ono nso ababeye former omu nyina age omu positions na tum na ayi oko voter region wo mu caucus no omu krade wo ma congratulate honorable Kwame Govins Agboja say nyame adom yama na appointment foforo but enra me kan ma me san ka biem obi di position ma wo no se maje afiri wo nsem a e wo sem to kwasi we yasem ya me dwen wa me ntia se obu ono ma wo ma di position no gi free ni nsem a no wa mu na wo enipa wo ho nyina wono mo nye fine adan ya wo di position ma na waje free ni nsem na ye di position ma na ye gi free nsem a wonim de ya je free nsem na in any case ya beto aban we ya beto abayi o ko constituency for so monye den omuntu abama na be ye member of parliament one gase ye ntuma na koye minority leader and say majority leader that is here nyame na ye wadom na wuduru ho no na leadership no omo hwe wo skill set no enom hu so ye fix wo de wo hye ha wo beboa party no ene ye de ama so are we saying say sabio onyansafo wo NDC party ni mu no ono nko ani Haruna Idrisu is that what they are saying? And you person just say answer for party no one Haruna Idrisu. You people shouldn't do that. Mo a ye position mamo a na ye free mu nsem a na mo pese wiase nyina atem nka no enye papa. Na ebi mu kra sa wo mo be court ni ade ntimi sheda bisa lawyer ni bisa na we so efa court no so we de court kure nkosi emranem na wo hwe ayi enra nwumrew around 10 something. And this one deputy general secretary for example Mustafa Gandhi na mako attack na ko I mean for what reason munyanya no mahunzu say MP before they are trying to make a case out of
what is happening. Omundi omufia asem omufie ne jademu no. Hwe so mampani mu aye reshuffle ne da dem. Won famra bonti adane ayi. KKKK. Momo mwanya na ntu anya hoden abe kan NDC fu asem. Omo ya so mom de aba. Ani amomo ni amotesu nie. Na mo ye bema if you have that locus no, ade na momo mfa mo de mo ema bonten. Bring it out. Makwa reshuffle tete so ade achi bia na mo sesa no. Ayi mami na masi ansa na. Nsemo aye kese mami na masi bebre. Yes, what bank for my scout? What bank for no man kasan no ano. Omo ntrefo. Because omedi kan mama yin sika ni bia ya mfa anya hwe. Ya mfa anya hwe. Ena masan di bia mama yin. Masan di bia mama. Omo be san agi. I say Robin Peter to pay Paul no. Omo do mo nsa bi nkum de ma no de ni fa agi wachire ho. Omo be san agi omo de ntu enye news sa. Mami na mase na ja ye ntoa so ewo eha eno mo nti abusuan da ubon krata mo boso eno na atwagu osisi ya no hwe omre no asima na aduasa 9 34 minutes ena aboapa anopa no nwotwe eho Maakye ni dwumadi ni din da ubon krata atwagu a yemfa sedan koma kwaku anin kusibu adumo ne maami akuya janwa ye na wo mo aseso mo beka ye ho amobo a ye mai di da ubon krata no de ema wo wonsusu betumi de wadwen kyere de aba de afa enkoma afifiri atofom sisi ya no ubetimi de wadwen kyere de aba afa ho 0594841044 0594841044 o de ba ye behwe ne atumi akenkan ne kama e de ama badi kan ka tell say na me wo fila nya fila nkwampo files bibre a me de ebe ma fila number 1 okọ asanwase NDC mesremo na ne amoye no magyae asanwase NDC munjai dia moye no honorable Muntaka NDC party no eni na di ni yie ono nso so ni NDC adi ni yie omo appointed no wababa be ye minority chief whip emfie nsia eni first 4 years no na do first 4 years ono na no ye ne second term nso so wetwamu emfie mienu ntu ka bomu a 6 years nie NDC party no any na di ni yie omo try to read meanings to it ne de a non-starter ndra na mi TMPP fo ni bina omo try ne yi Muslim fo de free mu ne ene kosi sen mo de a mote ho ukọ parliament sisi ya mo de a mote ho eno so yenka ne sen because sisi ya ukọ parliament unfortunately on your side ena mo ntimi anya speaker ena speaker ko NDC fo afa majority leader ehimfa no free enye Ashanti region majority leader free Ashanti region. So if we are talking about the so-called tribal politics na saying munya ye anoma atwa twini mu no see ye go on that tangent majority leader ehimfa no free enye Ashanti region no free first deputy speaker ofri he enye Ashanti region second deputy speaker ofri he enye Ashanti region. I mean, masa ya mamo munkata mwani nye politics tantan sa. Eni ye yi Muslim fu afirim, ye yi Northerners fu afirim, ye yi omu free omu ya pam omu free parliament. Masa ya pam obi free parliament. And you have to give way for other people for them also to come and learn on the job. Into a china biem na say on honorable Haruna Idris so onko parliament biem. Are you saying say omunyo be a better replacement bia? You are trying so hard omampanida da mahama watini baby mo try atwene wuramu na ku ene hwan mo nso so mo tete reshuffle ho hwe ministers yi bebre na tie wu omampani sisa wo mo a o say they are the best. Yef so jana na ma ko fa ko dia befam hey wo so wo mame nkwa homa no so na me ne ohura Dr. Rashid Draman oye executive director African Center for Parliamentary Affairs yene no enkonkobo enkomo and we mu nyina no efa what is happening our parliament no eho Dr. Rashid Dramani, good morning. Good morning. I believe you are fine. Yes, I'm well. Happy New Year. Same to you.
All right. What we are talking about this morning has to do with the reshuffling in Parliament as far as the NDC leadership is concerned. Before I ask you my next question, what do you make of what is happening right now? What I make of it is it came as a big surprise to most people, including some who are party to this, that's the members of the caucus. It has a potential to create division within the ranks of the NDC. So I think that is what I make of it. It will create division in what sense? It will create division in the sense that for many MPs, there is a feeling that there hasn't been consultation, so the leadership was just simply imposed on them. And you remember, in this country, I think we have a lot of history where parties try to impose even candidates at the constituency level, and we have seen consequences of that over the years. So you do this, even if you have one or two disgruntled people, then you might have to live with the consequences. And is it enshrined in the party's constitution that before they make any changes of the parliamentary leadership, they have to consult the members or the parliament in general? Not really. I think the parties, I believe, have the right. It's not clearly stated as they are reading the various parts of their rules to all of us, educating all of us. But in a democratic dispensation, I think the last thing you want is, for instance, I mean, maybe let me answer your question in a different way. The Constitution says that members of Parliament are supposed to represent all of us. So you have a member of Parliament, right? I have a member of Parliament. But there's nowhere in the Constitution that says that they should come and consult you when they are making decisions. But participatory democracy enjoins our leaders at the very least to consult and get our opinions. Even if they will not use those opinions, at least you feel that your voice counted when the final decision was being made. So that's what we are talking about here. We have been saying that our parties have to be democratic, because at the end of the day, these are parties from which we select our members of parliament. And you don't want members of parliament to go to the house and be undemocratic because they are coming from a party that does not consult when key decisions are being made. And the issue here also is that this is somebody who has served as the leader of the party for many, many years. So many are saying, at the very least, some modicum of respect for those who have served the party over the years, calls for some level of consultation or information. So I think that's what we are dealing with here. Okay. And looking at the reasons or some reasons that